dial kontin barwani lingwasme biya kamal ka Nuer Online TV channel bana tek general update katin konalat karodien biya kamal ka Nuer Online TV channel an walle shanka badak pai welkel ron kina dangro de jan dangro de diech report dan banyo ka yekel gwasme balam dan tuok mele rode re wich ka South Sudan update nyaman gora banyo ka yekel gor jeno bana roje cha gor gwasme bana jelinkel te ka roante goliang men chalat ka kume SPLIO ka dob danen TH ka kume kirm yadit kume SPLIO ka dob danen de dakamachar de janang dolwal ka je ki der la wajal ban report ban jelingan go akoj a very important de conling atedung wan ko kinde te lat karodian okay te ban nyu akel eleran yam burwane kona long ka jen kwi Dr. Machar shirmangai kon diala no Dr. Machar chayen but chana min la ne report me abana kulu ka tikokin report me bala report ndanan chala ne kenyam tag wi ke jeno de Dr. Machar dere we dwel wal no ko take report me cha gor am gor kon dialo de kon ling no report me shwal ke President Salva Kiir mayadit akume SPLIO engo de Dr. Machar de jela law ko dere jien ray wuch jen dere jien dere we medical check dere we dodien chere mangai kona tweedu wante ko tinde dere wutin ando bada andere we ga jen winimi ngai kona je Dr. Machar ken mi jen re wiki juba ken mi jen mu kwa war gala gor ke je gwasame war ga cha gor mu kwala nyoga yekele gore anetin kontin dier ke tek Dr. Machar cherma ngai kone long ano tek Dr. Machar ne ko gwase dan me cha de yen ching me dan me tere we kan shoda men kap kan men wa abroad ke wi di alan ko kien chit ko daro ko medical check up so she offers Dr. Machar je kan kir ko le teje no ne de Dr. Machar de la law der le jenre which there le way there work medical check James Gade Dak Lampuara Jiram Dan la press secretary co-office of the first by President Dr. Machate Jen Chiawar Gacheja Gor Tije Kume Kirmi Yadi no the first by President Dr. Machate Durgon deja lauko der le jen der le witen kokin ke kwidwel wal ke jom chalat ke social media mo kwala nyoga yekela James Gade Dak chala de wonena malat ke kume mo ra ke kirmi yadi de jeni shi ta dan de naren chenga je ner kon tin la human being chala de wona me inhuman ko che dem togan wonena de ramdi mi shit ke Dr. Machar mi la kwer mi de je peno dere country de je le live ko dere ko medical check up ni ga gwade dane ko re goch ngai kon diala no Dr. Machar te grun jen baro de ko tam chala ramdi and medical issue de bo de je le goch de guje go ko ran mi di la condition dan ti la jago ke chana jenen bo self care me yadi te kulo waka United Arab Nekedi comedies she was several time right jok when jen la no we ke diplomacy mission but chijen
kir we ko ba woni jen dolwal la woni jen dolwal kan god dialati la jene bo we gwan mo che dakra ma char che jen go de dakra ma char der le jal che der wo dolwal che jagor jen mo ku yena lingin tama ka jimis ga de dak lampuar agenda kama cha je yen re wiki juba kuruni shop ko bakelan tama okay ajene rundang bakel tetela gwawo da kama cha tan ne ke 2018 medan echi da kama char me chawre ke juba chumane tama kan da kama char kana no jal che jal ajen gwa kel tetino okay so mu shirka na me wa ce chuon che ko la do ne tiken kum kirim yadit en go de kan da kama char de kan la law de ro ka medical check up abroad na me apel me gwa shi apel mi je ko se tek mi te me dong de kan which da kama char deserve that chance ko der we ka medical check up ko ram mo te ko ni jan baro de diok no la helze do la jagwe ke ba ji lo tem ba le gujeno point we di shan we de ko ngai ko na ni dar kama char metere we ke juba moni antama ko me kan ko de jegano be ji mo ke joy ko che jan tele gwa weten so report me mi shanu secretary press secretary kamuktab dung dr machar James gade dag lampuar che jomo che jagor no na me mi shalar na me goro de nyaa ye kel kala rajan na me de yen lingano shana we ka Rolden Kokin. I want to share a message gwaseme a message me bala dung jan korodien ta dan en rolken ke right now atural meditating rola mo gore be nyaa ye kel dia je reudu dong de kana familiar ke wude shal ke atin we ka atin je ne wud jane jen chika ga kana wude shal ke me bol mail right now ku social media te lat kerodian chiga ke talk ngeyene medan me adut kanu ka message adut self ke me yadin me chaje kwan medan no chela do ne chi ramadan te kok ko ben chi gwanok ko ben e jani e lo ni woni chamo hok ko kan gwanok kan ben chu war chu no mo chu jagor ku de dana wa ku de ni bolmel no chu ben lat kala ram do dien no lorno just ramadan la right person man dong de self kim yadi de goda la jen nyaade la tok ne adu self kim yadi and then adu self kim yadi ajaram cha kula kwany bani and leren tema ajaram la envoy la mala jakke kir mite gwa within so the reality me chirol chigato but right cha kula gor gwaze me wude shalka me aten wega aten jen chela de nene chebul mel che jogono ngajeji jin chebul mel jogono changa ne dangwel chaje de support mechanical kon mo ke yo abi yobo bugo tikedien charge the support around the South Sudan. When we talk about corruption, by the way, la ko right quick corruption ka the South Sudan kabul mil ajaramaniam mala lat ken which corrupt. So right now jajo go mala lat kala to no bul mil rami momi mudong che yo self care che cham go gwanu bar por jeng ne dial lo ne dial ke jeno dong de would chalka me bull mill la vice president there a quarter jejek but right now things are falling apart right ka jo shaling wat me ka jen gude mene shi aten waga aten rerol ko manane che men chalat gwasme a jene sha gwar war gane tungwan men jani kene woni jani to kwaje convince no mu me la bull me la ja ko de ka jemo shelaro no nene ajene ban men gwane jen ban jalat bol mel chira magwa bol mel ne di ala kon la gubne ka yo ajene chang ne dangwel chaga de jek
te de ke bol mel de kana support me ken bol mel ga kon mo ke yo you know ke statement dan chama gwas mene ngai ke jene diara no bol mel businessman a shade mun chup gwad dan teten wa chi bol mel cha vice president che de me jeng mi shi dung yone chela do changa bol mel changa bottle of water che de lon kami ko ko je ka jo dan chalat gwas mene ade jako so right now rola mo jatin kam dien right corner there je social media okay chekola do nene ajana ba bol mel ba je expose ba je larar again according to his message mugoro ba screenshot be nyora yekel gwas ko jira mo bu ko te ngi kam na chala da bol mel men chala de wuda money wuda raje kwire mutually atin work atin jo me gor je no biya jelin gwas me ko biya na family har bokka manana cha gor let me put it here okay bi dun chu kwende je me don gujija ko billing na me jen message cha gor you know a message mi cha gor jen wuda mene dio je diri nen ka jen message cha goro no gwa dana pa je post ke pa je larich ko kon bar dan familiarize ketin kon lat krodian mete wokan eti moto ngai ke shirka wuda me ngai ke jelong enemy sha comment ke cha gor je no baje gwich baling okay so ko cha jome cha jalat we mean that rural teten so mugi je comment me de ngaje no take meten wana mo kaka mu gor gwech agwa you know ko en michi ku ke jene me jene changa bottle of water kana je mun kwak you know che we ba nyinga dial ba ka latrar kan dial ko ba jangat jen gwan ramela kong nungwa ki businessman michiro kule jako bela siasin ki politician we mean that teleja power ka jodan lat wudu meja gwas mene ko en atenya weka atende yen ndio je lade kwaje screenshot atenyen ke 20 minute pa je lade dio je right now din je social media dio je chatiang dia je ka nyingjana dial amandana chalar ko ngai kon dial madana le rode bu kon tin kon lat ke la tok bana ka ngaje no ko ngune ko mete michi tuok rol michi tuok kaka ne ngai ke no ne tok dong de ka ne ti to bom especially boom bol mil ngai kon vice president garam bote ramim ma cha kon la do chelela kon presidential advisor okay I don't know chirmi gen position money so titi ke tilat karodian bana ka dil ngaje go ngwani sikaro tok lora bang to karodian ko te ke de tok mishi we ka comment section itin kontin cha gor ke je cha la do wuda me chalka ten waga tenye raina murai konan ba screenshot ba je share ke ye ko kwaje screenshot atenijen ke 20 atenijen ke 20 minute but gwada me bukon jigene tega tan bakalante raina muraje mene mugore jeno benyo ga yekel ango ngumi chalat enetin kokien ka komene ka ke komene shop kedi ki ke ne shop kedi shi timanan to ki ne nana mugu kon rage kwire me eno very concerning benyo ga yenyo kon tama jana okay menene me di ne na tama kwene teka lag na dangde en me en mugui kon mo gwata men ka teka komen dangdi ka cha shire ne ti chop kedi ko korta dang bakel ko rodien ka kwi bolmel ko right kon kamanda an ta kam dien kana bolmel a kieten lat ka rodien a kano ko comment section ka roade kimanda le rode deri ngaje no ne tintu gwasa me tinen yen ga dialti ni of DNN like take 5,000 like take 3,000 comment 435 share mini which angumu to 5,000 like munyudo men le rode real
amin le roda kam dien keneden kontin la gad jane so tandien gur kan gwano de so dander te kamal by the way jen mu kuina nen gwasame taken o bol mel ni right now right kontama ka mandana latke we ke jeno de bol mel dong der ben pin she far you know she far and bol mel der ken che be pin she far so mishit kana me de yana ngajeno why ngum latke je and etin kontin te kel ka bol mel ka ngaj kan rodian ano ngum tuok so biya ngajeno te ka lat ko de right now so titini chicken easy thing mite ma chalat bu kono dil ngajeno tuoga la tuok ke real bi ngayne ka latni ka komeni ka share en kono ci tincha share ke je ka chalel bu ko media to ngwan media ne jana dial ko ngay kana gwanu ne me masno dero dil trigger ba we woni am ka do mu choro lot kam dien ke kam kume ka bol meljen vice president mu dong de lo do jin gudo bo ka ta dan tana je batte kulo no ran ba jidil lat ka ta dan ti ke je mi jira mi mo mi chiti jek che karyok den ba ji jogo no mi chiryok jene so mu bol mel mi shuba ka position na la vice president ka do mu chiro da lot do mi mo don't pay any way out keje ka do bana don be kwerbe ko je ke je cherma lat konen wo bol mel gi ke jeno bala president ka gwakir mi yadit but wang wan read ka rodi na tama ci bol mel jeletel supportery jeletel it gor ke je ko ji korol dan le rode chane ngajo rodi ka role me ngai konen no ke real ci jen wuri chal ka aten woga atenye mi cha dor ci jelar tandien let me simply say la na la kala de joro la talk but rami mo mi ko na presidential advisor ki rami ko let ko muktab kirmi yadi ko la joni je nyure anyok chenen medan gwa adut self ke mi yadi me cha ja kwan ala kwer you know chawra anything chawra tin mi mo nyudo right now co office of president kirmi yadi there are things to reject the shigo to reject ko awa dor la tu ram kel den ba ko ngai ne ko ken dong te ram ko pinu won you know te go ken o dong cha de ngaje na but na right now cha ga ngaje ne dial entam me joj right kono kwide me cha wude shal ke me atin wuga atin mi ci warga gor gwade me gente mi cha lare ene ken mi banyo ga kel bani te roj mi cha lare gwade che warga me che gorten ko ne tun wan tiken ko ngai ka buru bukan ngaji lungu ngum le rode okay ko ci garame che message me gaay ne dial ke je che jagor ka cha je share widely media ne dial ci na wona ko ena tin wuga tin dongo de kep ke de je yen ena jogo tel mu dal ka chan dal ko la ne tok jen mu ku yana nen gwas mene cha je share en dial okay message me beko awachi kirmi yadit che bulmel dr bulmel awajen che favor keti dial kon latke ajara man danen men nget kira right now right kona wa nget kira long you know but things are coming out slowly wona ka marina rodi na tama wona ka mangai ka mandan le rode and wude me jen gwale use kire ko take yo jem kel nen no gwanga je wude me atin wuga atin wodi mitele no tika yo jo chang ne dangwel chicken de nyur jodo kwana pelo de garma de we ka ke election ba ko inkwar ba jelat ngode tele mutokten right now okay barandil larmana le rode neme mishalat ka jen kiwut kana me atin wuk atin rol dana to kaje ken bulmel jeral shialingone no gwaze me atin wuga atin ke gwaze chana wutin ka kornintin pai wuchermi changa dioka pai welkel ki benyam nete wokene dio jene te ka mirogrog mi chide to ko ne ka SSBC amrorogo mo chalet ye dong de media ki de television dong chang wan cha de lat ko ne lat ke degree ne kim yadit ano jana jogo liebe either bad news ke good news bi akle mu jakon ko di
bana manan le rod ban jingi jene kir wo jene te paye kwen no ngane te wal te cha mal cha je tugane ajen non kon karol di ala tugo den tama ano go jeno kir be bul mel be jawoch barara dien magad janro dien be nyoko mu kwinga je gwade you know apart from there bo go jeno ka jen gwaden be buluk dakam machar batok bu wona na ko ba mal ba jalat breng machar ba ban ra lora bang ka kwi me dana chito ko right now tidial cha connect bul mel me be wi kwam ja yoto wan che ka wes ko be kum Uganda be je ko yo la de ni SSPDF te kon kanen so re de ni UPDF jaga moy ka yo ajem nen no ala de ni SSPDF kwa ka pay less yori je kan yori tot ba yoti je ka aji Uganda de ni Uganda ka yoto wan lo so menon kon code bul me right now ci tambe je tok tambe ci use ala vice president ka ci kwa dial ci use ke je ci tambe je tok right now in be presidency be je ngora this is take a question mark right corner tam ko ne ku kon right ka kwidi tam ngai kana no dongar me de je lele de je kwan but bul me la wache stem no wan ci ka lel ci ka jam ko kir ma yadin me ci lel ci guje no ne dial kontin tin la members ka pada SPLM kene konti la senior official ka SPLA ka part the point kirim yadit jaga sideline jatanen jaga jagwini ko ken so rana goro jeno dane diale dare ka wo kan dial dare neti jidini dare kan nongrek mu nyodo rana tru alteten charge no komla deme teram noko jen gene be nane kwar dire kon bitkan be kan buro de lade ka konintin be so ngoda do doje rode so lere me goro jeno de yeneling ka tadan te togoje bana nyawo jek kala rod yenen be mi jira mi jidid gwasme ku channel ku je support ku subscribe ku notification be al ku je twanba no ka nyawa ne ko kien bana je tugon wena me bu kon wo kala ko kien ka gwasen be ne gorno bi te ko kien bu nyok mi linga ka bi atakamal jen gwadan goro de tok tin men an wale shanka badak pai welkel ronkin dangro ide jandangro ide diech